Inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite wasoje manda yawo. Ni manda yatangiye tariki 19 Nzeri umwaka wa 2018, yagombaga kumara imyaka 5, ariko kubera habayeho guhuza amatora ya Perezida wa Repubulika n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, byabaye ngombwa ko bongererwa umwaka umwe. Ni ukuvuga ko iyi manda ya 4 y'inteko ishinga amategeko nk'uko itegeko nshinga rya 2003 uko ryagiye rivugururwa ribiteganya, yigize umwihariko wo kumara imyaka 6 mu mwanya w'5 kubera iyo mpamvu yo guhuza amatora. Iyi nteko ishinga amategeko yatangiye tariki 19 Nzeri 2018, ikaba igeze ku musozo tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024 nk'uko byatangajwe ko yaseshwe na Perezida wa Repubulika ubifitiye ububasha. Haribazwa ni inkuru ki isize imusozi, nuwuhe musanzu abayigize batanze mu rugendo rw'iterambere ry'u Rwanda. Madame Donatille Mukabalisa niwe wari uyoboye inteko ishinga amategeko, akaba ayiyoboye kuva mu mwaka wa 2013 ubwo yageraga mu nteko ishinga amategeko nk'umudepite uhagarariye ishyaka PL, asanzwe abereye umuyobozi. Mbere y'uko abo umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, hagati y'umwaka wa 2011 kugera mu 2013, Mukabalisa Donatille yari umusenateri muri Sena y'u Rwanda. Aravuga muri make uruhare inteko yarayoboye rwagize mu iterambere ry'u Rwanda muri imyaka isaga 5 muri iyi manda basoje. Honorable Mukabalisa Donatille. Banyacyubahiro mwese muri hano, mu izina ry'abagize umutwe w'abadepite no mu izina ryanjye bwite, turabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mwagennye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'ingingo ya 79 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ijyanye n'iseswa y'umutwe w'abadepite ku mpamvu z'amatora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tariki ya 19 Nzeri 2018 twarahiriye imbere yanyu twiyemeza kuzuza inshingano zacu nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga n'andi mategeko. Mu ijambo mwatugejejeho kuri uwo munsi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwagarutse ku mwihariko w'iyi manda, muduha umukoro ariko munaduha n'inama n'impanuro z'imyitwarire n'imikorere yacu, ari nazo zadufashije mu mirimo yacu ya buri munsi muri iyi manda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuri uyu munsi twushije ikivi, ndagira ngo mbagezeho muri make ibyagezweho birimo gutora amategeko, kugenzura ibikorwa bya guverinoma ndetse no kwegera abaturage. Ibikorwa byagezweho muri manda ya 4 bikubiye mu bitabo byatanzwe muri iki cyumba, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubinyemereye navuga muri makeya ibyagezweho. Kubirebana no gushyiraho amategeko, twasuzumye tunatora agera kuri 392, harimo itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda, amategeko ngenga 10 n'amategeko asanzwe 381. Tukaba twishimira ko amategeko yose yari mu mutwe w'abadepite twari twiyemeje ko tugomba gusoza manda yose tuyatoye, yatowe ndetse akaba yaroherejwe gutangazwa. Muri rusange, amategeko yose yatowe agaragaza ko igihugu cyacu cyihuta mu iterambere, gikora amavugurura hagamijwe kugendera ku muvuduko isi igenderaho, no ku byo abaturage bakenera mu mibereho yabo nabyo bigenda bihinduka. Aragaragaza kandi ko igihugu cyacu cyaguye amarembo mu gukorana, guhahirana no gufatanya n'ibindi bihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Kubirebana n'inshinga yo kugenzura ibikorwa bya guverinoma, umurongo mwaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika umunsi turahira muri 2018, ndetse n'izindi mpanuro mutahwemye kuduha mu bihe binyuranye, byose twarabizirikanye kandi twashyizemo imbaraga zikwiye. Navuga ibishya bitandukanye n'ibyakorwaga mbere, hari ukujya kureba uko ibikorwa n'imishinga byagenewe ingengo y'imari, tugakurikirana ko hakiri kare ko uburyo bishyirwa mu bikorwa kugira ngo ahari ibibazo bikosorwa hakiri kare amazi atararenga inkombe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ku bijyanye no kwegera abaturage, abadepite bakoze ingendo mu gihugu hose basura ibikorwa by'iterambere, banaganira n'abaturage kuri gahunda zitandukanye za leta zigamije kubateza imbere, kugira ngo bamenye uruhare bazigiramo ndetse n'uburyo zijya ku ntego. Muri izo ngendo kandi hakiri ibibazo by'abaturage, bimwe abadepite bakahava
bakava aho ngaho bihawe umurongo w'uburyo byakemuka ku bufatanye n'abayobozi b'inzego z'ibanze, kandi hagatangwa raporo y'uko byakemutse. Hakaba n'ibindi bibazo byasabaga ko umutwe w'abadepite uhamagaza abagize guverinoma babishinzwe kubisobanura no gusabwa kubikosora. Muri urwo rwego rwo kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ku bibazo byagaragaye biturutse mu ngendo rusange z'abadepite, mu ngendo za komisiyo cyangwa se muri raporo zabaga zasesenguwe muri komisiyo, inteko rusange y'umutwe w'abadepite yagejejweho ibisubizo mu magambo ndetse no mu nyandiko ku bibazo byabajijwe abagize guverinoma inshuro 32. Ibikorwa byose navuze haruguru byavuyemo imyanzuro ifatwa n'inteko rusange ikagezwa kuri guverinoma isabwa kubikemura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu rwego rwo gushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga, inteko ishinga amategeko yarushijeho gushimangira umubano mwiza n'izindi nteko zishinga amategeko. Ibi bikaba bigaragazwa n'umubare munini w'abashyitsi bagiye bava mu zindi nteko zishinga amategeko umutwe w'abadepite wakiriye, barimo abaperezida b'inteko zishinga amategeko, abadepite ndetse n'abandi. Muri urwo rwego kandi inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yagiriwe icyizere cyo kwakira inama mpuzamahanga nini, urugero ni nka Interparliamentary Union, Commonwealth Parliamentary Association na Assemblée Parlementaire de la Francophonie mu bihe bitandukanye. Tukaba tubashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko muri izo hari izo twagize umugisha uko mwadufunguriye ku mugaragaro ndetse mukakira n'abari bazitabiriye. Umutwe w'abadepite ufite umubano wihariye n'inteko zimwe na zimwe, aho hasinywe kandi amasezerano y'ubufatanye hagati y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu bitandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyagezweho muri iyi manda byose ku buryo burambuye nk'uko nabivuze biri mu dutabo twatanzwe, kandi twishimira ko hari umusaruro byatanze. Ibitaragezweho bikaba bifitiwe impamvu, kandi tukaba twizera ko manda y'ubutaha tuyisigiye umusingi wo kuzakomerezaho. Ibyo twishimira twagezeho byose tubikesha inama nziza zanyu, tukabikesha n'imikoranire myiza y'inteko ishinga amategeko n'izindi nzego. Mu gusoza ijambo ryanjye ndashimira abadepite, abakozi b'umutwe w'abadepite ku murava, umuhate n'ubwitange byabaranze kugira ngo tubashe kugera ku ntego twiyemeje. Ndashimira kandi na Sena, abagize guverinoma ndetse n'izindi nzego ku mikoranire myiza yaturanze muri iyi manda irangiye. Shimire byimazeyo abanyarwanda batugira icyizere kugira ngo tubahagararire, kandi turizera ko inshingano mwadushinze twazikoze uko bikwiye. Nongeye kubashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku nama n'impanuro mutahwemye kuduha, zagiye zituyobora mu mirimo yacu ya buri munsi. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.